egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Khuluma Nkosi ngezwi lakho uNkulunkulu wethu namandla elinguwe uqobo uNkulunkulu liphefumulelwe nguwe uNkulunkulu namandla ukuze Nkosi libe isinkwa kithi libe ngukuphila kithi nakulesi sikhathi ke Nkosi ngiyakhuleka ukuthi Baba usazodala okusha ngalo uNkulunkulu namandla ngoba lona lindlela uNkulunkulu wethu lithi lihluba amakhasi asekhadeshi izwi lakho Baba liphunzisa imbabala namhlanje uNkulunkulu wethu namandla vula leyo mnyango ngezwi lakho egameni lika Jesu Baba siyazi ukuthi uzophilisa nakulesi sikhathi ngezwi lakho ilinamandla sikunika udumo ke Nkosi yethu siyabonga uNkulunkulu wethu. Thank you Jesus. Jesus. Hallelujah. Ngizocela abazalwane sisamile kanjalo sifunde incwadi kaIsaiah chapter 46. Isaiah chapter 46 sizofunda verse 3 no verse 4. Cela ungifundele. Isaiah chapter 46 verse 3 and 4. Ngilalele wena ndlu kaJakobe yonke insali yendlu yakwaIsrayeli engiyithwesiweyo kwasesiswini yabekwa phezu kwami kwasesizalweni. Noze niguge nginguye, yebo noze nibe izimpunga ngiyakunithwala. Ngikwenzile lokhu futhi ngiyakunethatha, yebo ngiyakunithwala nginikhulule. Hallelujah. Inkosi mayikhethekile nje bangcwele ngibingelela umoya ongcwele bengicela simshayele izandla. Thank you Jesus. Hallelujah. Bazalwane izwi esifunde kulo lapha kuIsaiah 46 uNkulunkulu ukhuluma through umprofeti uIsaiah uthi ke ngilalele wena ndlu kaJakobe yonke insali yendlu yakwaIsrayeli engiyithwesiweyo kwasesiswini yabekwa phezu kwami kasesizalweni. Noze niguge nginguye, yebo noze nibe izimpunga ngiyakunithwala. Ngikwenzile lokhu futhi ngiyakunethatha, yebo ngiyakunithwala nginikhulule. Hallelujah. So uma ngabe ufunda incwadi kaIsaiah inama chapters of 66 from chapter 1 to 39 uma ngabe ufunda khona uyathola ukuthi uIsaiah ilesikhathi ekhuluma okanye rebuke abantu ama-Israelites ngokukhonza onkulunkulu baseBabylon. Hallelujah. Lithi kwakukhonziwa onkulunkulu baseBabylon. So uIsaiah from chapter 1 to 39 busy rebuking them ukuthi if ningayeki ukukhonza labo onkulunkulu uNkulunkulu uzokunibhubhisa okanye uNkulunkulu kunepunishment ezayo phezukweni. Hallelujah. And then mangabe usuqala from chapter 40 uhamba nayo yila esememezela khona i-restoration ka-Israyeli. Hallelujah. So la chapter 46 ukhuluma nensali yakwaJakobe lisho njalo izwi lithi ngilalele wena ndlu kaJakobe uthi yonke insali yakwaIsrayeli. Hallelujah. Uma ngabe
kukhulunywa ngensali bazalwane kusho ukuthi bekune group yabantu mhlambe bekune assignment ebeyenziwa abanye basuswa okanye abanye bafa okanye abanye bakhetha ukudikibala bese kuba nalengcosana nje esele so lana kukhulunywa nensali ukuthi ke noma ngabe senidlule kuphi but because nisasele engifuna ukusho ukuthi anisalanga ngephutha engifuna ukusho ukuthi anisalanga ngoba ninamandla okusala but nisele ngoba niqiniwe so ngifuna ukukhuluma nani ukuthi noma ngabe senidlule kuphi ngoba kukhulunywa lana ngensali yabantu abangenile badlula esimeni but uma ngabe bayibheka bathola ukuthi somehow they survived nangu uNkulunkulu esekhuluma uthi lalela ke because you survived nanka amazwi nawa amazwi la kunamazwi uNkulunkulu angeke akwazi ukukutshela wona mawusasesimeni ngoba ngeke uzumuzwe ngoba ingqondo nenhliziyo nemizwa kusasesimeni but manje ngoba sawuphumile kwi-exile ngoba sawuphumile esimeni ngilaleleke wena nzali yakwa-Israyeli. Nkosi yami haleluya angeke aze address uNkulunkulu ngoba manje vele noma kungathiwa eziningi inhlupheko zonungileyo ngeke uzwe ngoba uphakathi kwayo inhlupheko noma singathi siyacindezelwa nxa zonke ngeke uzwe ngoba vele ucindezelekile but manje ngilalele wena nzali mina ngizokutshela ukuthi awusalanga ngoba unamandla okusala mina ngizokutshela ukuthi bonke esaqala nabo lendlela basala endleleni wena ngoba usamile akuwona amandla akho uqiniwe ngomusa ngizokutshela ukuthi bonke nani nabo leqileni bonke abafa ekuthunjweni wasala wena awusale ngephutha awusale nangamandla akho uqiniwe ngomusa phela baningi esasithunjwe nabebhabhele kodwa basala endleleni baphelela bagqitshwa bangcwatshwa masakufika thina ukuthi sirestore akuwona amandla ethu umusa baningi sahlabelela nabo sithi abanye baqala kulendlela mina ngizobekezela abanye abakwazanga ukubekezela bahluleka endleleni sisamile nje umusa baningi sashumayela nabo silanda abantwana bakaNkulunkulu sithi bheka lezo zandla zivulekile ziyakusondeza kodwa sasibalandile basala endleleni umusa haleluya uNkulunkulu ukhuluma nje nensali ukuthi ukhona lana means ukuthi nawe uphakathi kuleyo nsali ukuthi nje ukhona ukuzwa lelizwi kusho ukuthi nawe uphakathi kule nsali uNkulunkulu akhuluma nayo lesi Bible ngalesikhathi uNkulunkulu ebhubhisa
iSodoma neGomora lithi kwasinda nje uLothi nomndeni wakhe kuphela. Haleluya. Basinda bona hayi ngoba bebahle, hayi ngoba benamandla, kodwa ngoba nje befumene umusa. Lalela lithi ngale nkathi sebephumile unkosikazi kaLothi sebephumile, selibhubhile iSodoma neGomora, baphumile. Kwasho ukuthi ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe isale lapha eSodoma, waphenduka. Uphenduka sebephumile, sebekhululiwe. Lithi iBhayibheli khona lapho waphenduka isituli sasewodi. Ngizothi mina wena ophunyukile enkembeni, baleka ungabe usabheka emuva. Baleka ungasabheka emuva. Ngiyazi kumnandi eSodoma, kumnandi eGomora, kodwa ngoba usukhululiwe, baleka. Baleka ungasabheki emuva. Haleluya. Ngiyabona zonke labo ekhulunywa ngabo, ngiyababona bonke ekhulunywa ngabo kwiTestament elidala. Lithi iBhayibheli mangabe kufika uJesu ezalwa uyabhabhadiswa, ebese uyaqala uyashumayela. Shumayeleni uthola abafundi, amen. Uyaqhubeka uyabafundisa, uhlala nabo, uyazithulula kubo, uthulula ubuNkulunkulu bakhe kubafundi. Lithi iBhayibheli uthi aseqedile konke leyo assignment wasehamba ebuyela kuBaba, ubashiya abasebona abafundi sebengabapostoli. Lithi iBhayibheli bahlushwa abapostoli, bahlushwa in a way that kufunela ukuthi manje basuke from city to city, from country to country. Hallelujah. Isitha sibahlupha ngepurpose noma ngenhloso yokuthi bayeke lento yokushumayela ivangeli, kanti the time sibahlupha bebaleka begcwala izizwe nevangeli nalo liyagcwala umhlaba wonke. Ngenkathi bebaleka babethi mabefika la bese uJesu Kristu inkosi, bese uzwile yini ngaye angakuthwala akuthwalela amaqala akho, sifike isitha basuke bebaleke kugcwala ivangeli liyasabalala. Thiwa babafuna bababulala one by one kabuhlungu, amen. Ababulawanga kamnandi, bafela nje ukuthi uJesu Kristu uyinkosi futhi uyasindisa. Bababulala bonke kwasurvive oyedwa, oyedwa owasala uJohane. Lithi iBhayibheli yize sebebabulele bonke kwasala lo yedwa, still bafila threatened, bathi ngeke, asikho safe as long as esakhona noJohane. Bazalwane, ngizokhuluma nensali mina ukuthi uNkulunkulu mina ngizoba nani niyoze niguge. Kuthiwa bake balanda idrum, bamfaka phakathi uJohane, bafaka imkhonto wonke ama-directions, balinyusha idramu bayolibeka entabeni, base beginqa.
uphakathi edramini baliginqa lehla lirola ngentaba kwase kuthiwa ilandeleni niyozenguge mina ngiwuye hayi phela angigugi mina uNkulunkulu kuguga nina niyozenguge impela mina ngiwuye thiwa mabefika eNzansi bethi bayalivula idrama Nkosi yami bathi bayalivula wabonakala uJohane abebeyitshela ukuthi bazothi mabevula nje bamthola sayimins mithi uphuma nje ethi ukuthula kwenkosi makube nani engathi bengekho edramini elinemkhonto elinemgcibilisholo elekontabeni ukuthula kwenkosi makube nani ukuthula nje kwenkosi uunderstand into eyodwa ukuthi ukubanjwa bekungeyona inkosi ngabe ngifile vele ngoba inhloso bekuwukuthi ningibulale kodwa inkosi yangimela kodwa inkosi yangikhulula ngakho ukuthula kwenkosi makube nani Thiwabalanda futhi idrama bamfaka phakathi kwafakwa amanzi laselibekwe emlilweni esethi what amafutha angisakhumbuli kahle bambeka emlilweni bazalwane who can survive lezo zinto uNkulunkulu uzokhuluma nabantu namhlanje abasurvive izinto that were not meant to be survived by men uzokhuluma nawe ukuthi ngoba uselana ngilalele uyozuguke mabethi bayavula bayitshela ukuthi bamthola ebhuqukile ephelile mayavela uphinde usho njalo ukuthula kwenkosi makube nani niyozenguge lithi iBhayibheli lacasuka isotsha lathi lethani la umkhonto Nkosi yami lacela iplate thiwa bamkhipha amehlo one by one bathi yambona ngabe senjena akasenawo nhlobo amandla useless mthatheni niyombeka esiqhingini sasePatmos uyodliwa amakhaza abulawe indlala afele khona mina ngicabanga ukuthi mfundisi ngalesikhathi bemkopuluta amehlo into eyayihlele ekhanda lakhe ukuthi konjulwe singaki namhlanje bamthatha bayombeka esiqhingini okusho ukuthi wayezwa ngemizwa ukuthi nali liyashona seliyashona nakho sekuyasa olwahlanu namhlanje nali lijikela laphinde lasa okusho ukuthi Saturday namhlanje wathi mayecabanga ukuthi zihlangene zami namhlanje uzwakala ethi bengikumoya ngihlele esiqhingini sasePatmos ngezizwi lithi laba bathwane kanjani amehlo wamakhishiwe kanjani ngisesiqhingini ngingenawo namandla ngingadlile wena Johana udlulephi
edramini elinemcibilisholo wadlula edramini elinamafutha ngakho loba konke lokho okubonayo ngizothi mina loba Johane kubiza ukuthi ube kumoya mangabe usesiqhingini ngoba mawusukhishwa amehlo akulula ukuhamba mangabe usushayiwe akulula ukuhamba kodwa akudingi ube kumoya loba weJohane kudinga abantu abazobhala bethi ngeke ngadlula mina nginengane edliwunga kuthiwa once wangena awuphumi kodwa yami yaphuma hayi ngamandla ami ngoba bengithwelwe loba oh hallelujah uthi uNkulunkulu angazi ukuthi ubani ongangifundela nge-English la uverse 4 ngicela nje ongangifundela Isaiah chapter 46 verse 4. Even to your old age I am he, and even to gray hairs I will carry you. I have made and I will bear. Even I will carry and will deliver you. Amen. Khona lamagama amabili nje engiwafunayo sesivala. Uthi uNkulunkulu I will carry you. Bese ethi I will bear. Usho njalo ngithi I will carry you, which means I will take you from this position to this position. Ngiphinde ngikuthathe kule position ngikuse kwenye. Ngiphinde ngikususe ngikuse kwenye. Ngithanda kakhulu lethi I will bear. Leyo isho ukuthi iweight yakho izohlala emahlombe ami. Inkinga zakho zizohlala emahlombe ami noma ucindezelekile akusayi ukuzwa wena sakuzozwa kwawami amahlombe I will bear kusho ukuthi hlala unethezeke emhlane mina ngizokuthatha hlala unethezeke ngizokuthatha mina noma ngabe unomkhaba nethezeka noma ngabe uyislenda nethezeka ngizokuthatha mina nethezeka okwakho nje ukunethezeka wena awusazi ukumuva ngokuthanda kwakho but I will move on your behalf ngoba konke kwakho kusemhlane wami wena nethezeka mina ngisho ukuthi i-destination awusazi ukuyireacha ngoba uthanda but isizorichwa ngoba ngikutshathe la emhlane I am taking you straight to your destination uma ngabe kushayeka sakushayeka mina nethezeka ngizokwethatha mina bazalwane uthi yebo ngikwenzile lokho ngizokwenza nakuwe ngoba nguNkulunkulu ongahluleki lithi izwi uJesu Kristu nguyizolo kuyanamuhla yebo naphakade okusho ukuthi lokho akwenza ko-Abrahama lokho akwenza koLothi lokho
awenzanga iphutha ngokuba la, awenzanga iphutha ngokuba lana. Ngizokutshela ukuthi njengoba uhamba usuzizwa ngathi akusahambeki, kodwa ubona ufikile, awusahambi ngawakho amandla, khona ukubeka emhlane. Who is moving on your behalf? Athi Paul, in him we move, in him we live, in him we have our being. Nethezeka. Praise the Lord, praise the Lord, praise the name of Jesus.